kuri umunsi w'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Antoine Tshisekedi yatangaje ku masezerano mashya yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Kongo ari amateka akomeye cyane kandi azubahirizwa uko yakabaye. Ni ijambo rye ritandukanye cyane n'imvugo zikunze kugaragara mu gihe cyashize. Perezida Tshisekedi yirinze gukoresha amagambo ashinja u Rwanda uko byo bimeze kumenyekana, ahubwo uyu munsi yagaragaje icyerekezo gishya ku cy'ufatanye n'amahoro. Perezida Tshisekedi kandi yagize ati ngo uyu munsi ni intambwe y'amateka, ni umwanya wo kwibuka intwari, gusubiza imyeko nk'icyizere no kwiyemeza kubaka igihugu gikomeye kandi gitekanye. Yagarutse ku masezerano yasinywe Washington DC hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi, aho bino bihugu byombi byiyemeje gukorana mu nzira y'amahoro n'iterambere. Tshisekedi kandi yagize ati ibirori by'uyu munsi bifite isura idasanzwe inyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC, tugamije amahoro arambye azashingirwaho gahunda ndende kubaka igihugu cyunze ubumwe kidaha icyuho uwo ari we wese. Mu butumwa bwe kandi Perezida Tshisekedi yashimye uruhare rw'abayobozi b'amahanga barimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umwami wa Qatar na Perezida wa Angola João Lourenço babaye inkingi y'ingenzi muri uru rugendo. Yasabye abaturage ba Kongo kwirinda amagambo y'urwango no gushyira imbere ubumwe, ashimangira ko amasezerano ari inzira nshya iganisha kubaka igihugu gifite ubukungu buhamye kandi butekanye. Kandi ndetse biteganyijwe ko muri uku kwezi kwa Nyakanga Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi bazahurira Washington DC bakemeza burundu amasezerano mu nama izaba y'amateka. Uyu muyobozi w'ihuriro Alliance for Congo ndetse na Colonel Nanga yavuze ko amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ari intambwe nariko ikomeye igomba gukurikirwa n'ibiganiro bigari bivuga ku gitutu cya politike ya Tshisekedi. Perezida Donald Trump nk'umwe mu banyabigwi b'iyi gahunda yaburiye abashobora kudashyira mu bikorwa amasezerano ko Amerika izabafatira ibihano bikomeye cyane. Aya masezerano yabereye i Washington DC hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo harimo ingingo 5 zikomeye cyane: guhagarika gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya ibihugu bituranye, kuba ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cyose, gusenya umutwe wa FDLR ku bufatanye bw'u Rwanda na Kongo, kuvana ingabo n'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho mu turere dukikije imipaka, no gufungura inzira nshya y'ubufatanye mu bukungu, umutekano n'ubutabera. Ese aya masezerano nk'uko Tshisekedi yabivuze ni umusingi w'amahoro arambye ku Rwanda, Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Reka tubiteze amaso, reka tubifurize kandi umunsi mwiza, mugomeze kuryoherwa na gahunda yica niba yabateguriye. Murakoze. Jye mwumvaga kuri microphone ya Regard Silver. Mugomeze kugira ibihe byiza.